Rođen je u Sarajevu, diplomirao na 2 fakulteta. Na Akademiji scenskih umjetnosti završio režiju, a na filozofiji opću književnost i bibliotekarstvo. Jedan je od osnivača naše stranke i MES teatra. Danas obnaša dužnost direktora Narodnog pozorišta i sigurno da je čovjek koji ima širinu za 3 ovakva podcasta. Mi ćemo se ipak potruditi da danas ostanemo u našim uobičajenim okvirovima. Dakle, naš današnji gost je gospodin Edin Dino Mustafić. Dino, dobrodošao i hvala na odzivu. Hvala tebi lijepo na pozivu, nadam se da ćemo lijepo razgovarati. Hvala ti na ovoj najavi. Dino, ti si 1969. godište i rat u Bosni i Hercegovini, agresija na našu zemlju i opsada Sarajeva te je zatekla, nisi imao još pune 23, bio je student Akademije scenskih umjetnosti. Dolazi rat, dolaze tektonske promjene u društvu i ljudima. Kako si ti kao mlad čovjek i mlad umjetnik, recimo jedan umjetnik u procesu obrazovanja i svog sazrijevanja prošao te 4 godine? Kakva iskustva nosiš i koliko ti je taj period od 92. do 95. formirao i kao osobu, kao čovjeka i kao umjetnika? Mnogo je to utjecalo na mene i rijetko u zadnje vrijeme počinjemo neki razgovor, intervju sa ovim pitanjem, a taj period je mene sigurno odredio kao umjetnika, zato što sam ja svoje prve profesionalne korake pravio u tim ratnim okolnostima. Tačno, ja sam tad bio student na 2. godini Sarajevske akademije. Sve se preko noći odvijalo tako kao što znaju gledaoci, iznenada, neočekivano i dramatično. I možda je u nekom umjetničkom životu to ekstremno iskustvo između života i smrti jedna vrsta umjetničke akumulacije, da ne kažem umjetničkog kapitala, ali ja je ne bi nikome preporučio ni poželio, pogotovo našem potomstvu. Ja sam od prve predstave koju sam radio 1993. godine u zimskim okolnostima u Kamernom teatru 55, pa preko niza dokumentarnih filmova koje sam tada radio u Filmskom arhivu Oružanih snaga s jednom grupom reditelja i umjetnika. Neke od njih ću i nabrojati, neki nažalost nisu živi, kao što je Rahmetli Benjamin Filipović, kao što je bio autor i snimatelj Šahin Šišić, zatim Jan Beran, tu je bio Dan Stanović i ja. Mi smo bila neka ekipa filmadžija, dokumentarista, koja je imala namjeru vrlo slično kao za vrijeme Drugog svjetskog rata kad je John Ford okupio ekipu filmskih autora i onda je on imao jedan dokumentarni serijal koji se zvao Why We Fight, zašto se mi borimo. Nekako je naša zadaća bila ne samo da dokumentujemo to što nam se događa oko nas, nego da pokušamo objasniti sebi i svijetu šta je to što se dešava u Bosni. I moram reći da su neki od tih filmova imali visoke estetske i umjetničke domete. Spomenut ću, na primjer, Portret umjetnika u ratu od Dana Satanovića, u kojem je, na primjer, pravio portret Damira Šagolja i Dejana Vekića kao ratnih fotografa. Kasnije će sudbina spojiti sve nas u nekim profesionalnim zadacima i realizaciji i to ćete se prijateljstvo zapravo trajati od tih ratnih godina. Onda divan jedan film Arsa Prolča koji je nastao po romanu i koji je Tvrtko Kulenović, koji se zvao, čini mi se, Sarajevska priča, jeli? I niz sjajnih zaista reportaža. Šahin Šišić je napravio jedan od antologijskih filmova Planeta Sarajevo, na primjer. I mnogo takvih je bilo radova koji su odlazili na međunarodne festivale, dobijali nagrade i ja sam nekako prve korake profesionalne pravio u tim okolnostima. Tako da moj prvi profesionalni, da kažem, dokumentarac bio Pista života kojeg sam radio 1993. godine. I evo, sve govorim, dakle, start je bio tih ratnih godina, a paralelno s nama, mi smo bili mobilisani, bili smo u armiji, je radila jedna ekipa koja je napravila čudo i ja sam bio jedan dio te ekipe koja se zvala Saga, ekipa sarajevskih filmskih autora. A o pozorištu se iz tog vremena već uveliko piše.
ono se izučava na raznim umjetničkim akademijama i odsjecima kao jedan svojevrsni antropološki i sociološki fenomen. A to je da je pozorište bila neka vrsta, da kažem, urbanog rituala. Predstave su bile često u podne, u 2, u 3, u 4, završavala se do policijskog sata. Vrlo često bile su samo pod svijećama, nije bilo električne energije, kostim i dekor se uzimao uglavnom iz fundusa, prepravljao, ali su neke od tih predstava također ljudima mijenjali život. Sjetimo se, na primjer, tog sjajnog ratnog mjuzikla Kosa. Da. Slavke Pervana i Kaće Dorić s jednom grupom muzičara, autora. Nekako sam se osjećao tada, kad sam gledao tu predstavu, kao da sam u sred New Yorka i Londona. I vjerovali smo da možda možemo umjetnošću, muzikom... Promijeniti svijet. Pa, makar reći ljudima, vrisnuti kolika je to nepravda. Zašto nam se to sve preko noći sručilo na glavu? I naravno, bio sam kao i svi u tom periodu fasciniran nekim ljudima koji su u nekim mirnodopskim okolnostima vjerovatno bi živjeli bezbrižno i sretno u nekoj, da kažem, svojoj medijskoj anonimnosti, a onda su preko noći zaista postali uzori, postali idoli, pravi heroji. Neki od njih, nažalost, nisu preživjeli rat, postali su lideri i pokazali su kako se, kada se brani, kada si na pravoj strani istorije, kako je lako donijeti odluku. Tako da i ja, poput svojih kolega s akademije, nismo mnogo mijenjali, da kažem, način života u tim ratnim okolnostima, nego nekako imam osjećaj da smo još više, još snažnije... Entuzijazam je bio ogroman. Ogroman. Nemjerljiv. Nemjerljiv. I nekako je bilo, kog se ja sjećam se odlično, od svega bilo je to čime se baviš, pogotovo ako mi tu pitanje. Pitanje života i smrti. Jesi, nekako smo bilo je užasno važno. Ja se sjećam, na primjer, bili su koncerti Gudačkog kvarteta u predsjedništvu, na primjer, Bosne i Hercegovine. I sjećam se kao i danas, jer sam radio neki realizaciju televizijskog prenosa, kako su se miješali zvukovi granata i pucanja sa notama Mozarta, Beethovena. I sjećam se da je tada prvi predsjedavajući predsjedništva, gospodin Izetbegović, izašao i rekao jednu od najljepših rečenica. On je rekao, evo i sad ste sami svjedoci, jeli, dok oko nas se puca, dok se varvarski ovaj grad uništava, mi ćemo se braniti fizički, ali ćemo se braniti i umjetnošću. I to je ono što je zaista bilo važno, da je grad pokazao da je grad. Sarajevo od jednog trenutka nije pokleknulo. Mi smo imali taj svoj život u tim okolnostima najduže opsade u istoriji modernog svijeta, u kojem smo uspjeli da organiziramo život, jeli, i da ne samo odbranimo ovaj grad, nego i da ga na neki način pokažemo da je taj identitet u koji smo vjerovali, a to je da je Sarajevo jedan otvoreni grad, da je to kosmopolitski grad, da to je grad za koji se zaista svim srcem i dušom borio protiv rata. Sjetimo se da su najjači mirovni pokreti upravo bili u Sarajevu, da se do zadnjega trenutka vjerovalo, jeli, da svima se može ta nesreća i nevolja dogoditi, ali svi su rekli zašto Sarajevu to kao nema šanse. Nažalost, naravno, istorija nas je demantovala, sad sve znamo šta je iza toga bilo, koliko su prije toga planovi bili napravljeni, da je to sve bilo ismišljeno sa idejom i namjerom da se ubije ta civilizacijska supstanca Sarajeva. Na svu sreću, mislim da zahvaljujući momcima koji su prije svega odbranili ovaj grad, a onda i svim onima koji su radili vrijedno tih godina u raznim službama, od medicinara, od ljudi koji su nas nadbijevali strujom, energentima, od tog komunalnog života, pa evo na posljedku i do umjetnosti i kulture, da smo pokazali da ovaj grad ima dušu. Da, opstali smo nekako, mislim da smo bili nikad jedinstveniji i složniji. Mislim da je to i ključ opstanka što su svi bili ljudi kao braća.
i davali sve ono najbolje od sebe. Jeste, bili te solidarnosti jako. Kad se završio rat, imali smo nekako dojam, bar smo se nadali da smo mi u tom ratu pobjedili taj fašizam. Jer je bilo fašizma u ratu. Svaki rat nosi određenu dozu fašizma. Međutim, posljednjih godina smo svjedoci da fašizam opet buja i širi se po cijeloj Europi i svijetu. Ti se temom fašizma i ono što on nosi, između ostalog, bavio i u svojoj predstavi Helberova noć, a i još nekim radovima. Pa kako sad izgleda ova Europa danas? Malo podsjeća na onu Europu iz 30. godina prošlog vijeka. Nije baš neka sjajna situacija. Govorimo globalno. Nije. Nas dvojice razgovaramo u trenutku izborne 2024. godine, kada će se vjerovatno i fizionomija Europskog parlamenta promijeniti, u kojima se predviđa jedan veliki broj desničarskih partija, neki od njih su vrlo radikalne i ekstremne. I vidimo da se polako i građanstvo u nekim evropskim centrima i zemljama buni protiv takvih partija i skupova. Svjedoci smo galopirajućeg neofašizma u Evropi, u kojima, nažalost, te ideje očigledno nisu otišle na smetlište istorije, nego ne da nisu i na margini društvenog života, nego se polako rehabilituju i vraćaju se na pozicije moći. To jeste zastrašujuće. Pritom nas dvojica vodimo razgovor kada je jedan veliki rat u Evropi između Rusije i Ukrajine buja, kada gledamo jednu očiglednu nepravdu onoga što se dešava već desetljećima na Bliskom istoku, ali gledamo u jednom strašnom intenzitetu rata u Gazi, između Izraela i Hamasa, ali zapravo u kojem stradaju prije svega Palestinci, civili. I to je ono što ne može bilo koga, a kamoli mene koji, imam umjetnički nerv, da te ne uznemirava ili da te ne čini u najmanju ruku uplašenim šta je to budućnost. Ono što je meni strašno, divan sam intervju pročitao nedavno u Nedeljniku beogradskom istoričarke Dubravke Stojanović, koju beskrajno cijenim i volim. I ona je rekla jednu divnu tezu koja je itekako bliska. Ja mislim da ju je čak i Stojan Cerović rekao kada je radio za Slobodnu Evropu, a to je da kod nas je jedina konstanta ta prošlost koja dolazi i da je ona izvjesnija od budućnosti. I to je ono što je strašno. Sad to je na neki način, kad spominješ šta je fašizam, bila jedna od mojih čestih tema, ne samo koju sam radio u Sarajevu, nego i u regionu. Posebno sam se tim fenomenom zla bavio u pozorištu. I evo, moram reći da ni nakon 30 godina umjetničkog rada i nakon preko 100 predstava iza sebe, nisam siguran da sam došao do odgovora na to pitanje. Jedno je tragati za istinom, ona je umjetnička istina, ona ne mora da bude dokumentarna, ne mora da bude istorijska, ali se čovjek zaista pita šta je to u ljudskoj prirodi što ga vodi ka nasilju, ka destrukciji i da čini zlo drugima. A ti drugi su obično različiti od onih kojima činiš zlo. I uvijek se sjetim jedne sjajne eseja Ežena Joneska, koji je kao mlad čovjek prisustvovao rađanju Gvozdene garde u Rumuniji, koja je bila pronacistički orijentisana, i onda je rekao kako je taj dan kada je vidio njihov defile i sam osjetio moć pripadanja većini i tu jednu vrstu histerije, temperature, koja ga je za jedan trenutak, kaže, učinila snažnim i ponosnim da pripada toj skupini, a onda se, kaže, duboko zastidio tog animalnog instinkta u sebi. U ljudskoj prirodi da bude pojedinačan, da bude svoj, jeli? Ali vjerovatno postoje te epohe istorijske kada se ta pojedinačnost, ta individualnost ili čovjek kao socijalna jedinka poništava, križa se i odvodi se u one torove koji mogu da budu pod različitim zastavama, ideološkim, etničkim, vjerskim, ali svakako kolektivnim, jeli, i koje nikada ne donose dobro čovječanstvu.
i nikada nakon tih epoha nismo izlazili sretni i očigledno je mir koji skoro jedno cijelo je stoljeće vladao u Evropi danas itekako ugrožen, pa čujemo vrlo zabrinjavajuće izjave različitih premijera, ministara vanjskih poslova ili ministara odbrane koji govore o pripremi Evrope za neke nove sukobe i ratove. Vidimo prilaske nekada neutralnih zemalja iz istorije u vojne alijanse, što znači da se stvari gužvaju, zakuhavaju i da je možda na nama još veća odgovornost sada, jer mi imamo jedan proživljeni rat, da djelujemo angažovano, odgovorno, da se borimo za politike mira, politike dogovora, politike dijaloga. I u tom smislu sam ja zaista u svojim predstavama sve činio i radio da nikada ne odvojim to estetsko od etičkog. I to je za mene bilo podjednako važno. Od tvog prvog filma, remake, do ovog posljednjeg, Paviljon, koji je završen prošle godine, je prošlo 20 godina. Ajde da siđemo sa te neke globalne političke scene na ovu našu domaću BiH scenu. Koliko se po tebi u te 2 decenije transformisalo BiH društvo? Ako možeš vratiti u 2003. to je svježe poslije rata relativno, PTSP se javlja među domaćim stanovništvom, ima mnogo problema ali sad opet imamo to 20 godina kasnije slične probleme takve neke. Kako ti gledaš na te dvije decenije? Znaš kako gledam žanrovski, od ratne drame sam došao do crne komedije. Znači, možda sam ušao u neke godine, ima veze. Možda sam ušao u neke godine kada stvari gledam sa više ironije, jeli? I ja ću reći čak i samo ironije. I od tog filma koji je meni bio jako značajan, zato što on bio zasnovan na istinitoj priči scenariste Zlatka Topčića, priči oca i sina, i koji upravo govori o tom lancu nasilja i osvete, zato se zove remake, je filmski naslov o ponovljenoj priči. Mi smo željeli da ispričamo priču koja se više nikada ne može ponovo odigrati. Da, to je inicijalna ideja. To je bila inicijalna ideja. Ali ja sam i tad zatvorio film, mnogi su mi to zamjerali, vrlo pesimistično, jer nisam bio siguran i te 2003. godine da su ti ratovi u glavama onih koji su te ratove projicirali završeni. Nažalost, 2024. se to ispostavlja tačnim. A sa druge strane, ovaj novi film je jedna priča o jednoj generaciji 65+, ljudi koji su danas na margini, nažalost, društva, prema kojem mislim da nismo izrazili dovoljno zahvalnosti i poštovanja za sve ono što su nam ostavili u nasljeđe. Mislim da je to generalno bolja generacija od nas i nekako se osjećam da smo mi kao neki njihov abortus, da nismo uspjeli da do kraja realiziramo. A može i gore i od toga, mislim. Ali oni još uvijek imaju i ono što je fantastično, oni još uvijek imaju jednu dozu zanesenjaštva, ideala, oni u to vjeruju u neko bolje i pravednije društvo i od tih naših očeva, majki, pa i djedova, nena, majki, kako ih mi zovemo ovdje u Bosni, što se moglo i trebalo naučiti i ponijeti sa sobom na posljedku i kao njihov amanet. U tih 20 godina se svašta dogodilo i meni na privatnom i profesionalnom planu. U tih 20 godina sam shvatio da podjednako teško kao što sam snimio prvi film s pitanje para, sredstava, sam isto tako i nakon 2 decenije dočekao i mnogi su me pitali zašto nisi snimao, jer smo zaista imali uspješan prijem tog filma i u međunarodnom smislu i ovdje kad je u pitanju bila domaća gledanost. Ja sam i tad, kao i sad, bio zgrožen okolnostima u kojima se snimaju ovdje filmovi. Oni se snimaju jako teško, sa mnogo napora, treba mnogo ljubavi, strasti. Mnogi misle da je to kao neka filmska industrija na zapadu. Daleko smo čak i od regiona, uopšte smo u jednom neuređenom sistemu i nas dvojice vodimo ovaj razgovor kada je ta 2023. bila novi jedan
skandal u kinematografiji. Znamo da su blokirani računi, da su ti konkursi koji su objavljeni popadali, da se uzajamno mnoge kolege u medijima optužuju, da se ljudi prozivaju za neka sredstva koja su uzela, nisu završili filmove i tako dalje. I to sve skupa stvara jednu odioznost prema jednom vrlo časnom pozivu, a to je ono što se kaže biti filmadžija. E sad, ja sam filmsko dijete, odgojen na filmskom hljebu. Moj otac je mene učio da je film jedan prostor slobode, imaginacije, ali u isto vrijeme i odgovornosti. I znam koliko su te filmadže, ti pioniri bosansko-hercegovačke kinematografije ili ex-jugoslovenske kinematografije dobro ga napravili, snimili, dokumentovali, koliko su nas proslavili, koliko su nas zadužili, koliko i danas citiramo neke replike iz njihovih filmova. Šta znači na posljedku jedan Valter brani Sarajevo za identitet Sarajeva? Šta je uradio Sidran u tandemu sa Kusturovcom kad su radili, sjećaš se, Doli Bel, Otac na službenom putu? Šta su bili fenomenalni dječji filmovi kao Tome Janča, Crni biser? Šta je to sve za nas značilo generacijski? Šta je značilo u kulturnom nasljeđu? I umjesto da slavimo te dosege, koje smo kasnije nevjerovatno uzdigli na jedan pjedestal globalnog uspjeha sa Danisom i Oskarom, sa Jasmilinom nominacijom, sa niz kolega, zaista da se sad ne uvrede, to mislim na kolege Žalca, Vuletića, Aidu Begić, Ahmeda Imamovića, cijele jedne generacije koja je izašla pa do najmlađih debitanata, do Nermina Hamzagića koji je napravio jedan od najboljih filmova u posljednjem desetljeću, Pun mjesec. Pokazuje se da ovdje imamo talenta i da imamo dobre priče, da imamo što da podijelimo. Da smo talentovani za taj poziv. Nemamo sposobnost da napravimo sistem, nemamo sposobnost da napravimo adrese u kojima ćemo imati mogućnost svi podjednake šanse da realiziramo svoje ideje, i da vodimo računa o mladim kolegama, mladim autorima, mladim umjetnicima. Pokazalo se da za te dvije decenije, od kako sam snimio prvi pa do ovoga filma, u međuvremenu je počela da radi neka fondacija i kao uspostavio se neki sistem i na kraju se to krahiralo i palo. Što zbog međuljudskih odnosa, što zbog upliva politike koja se ne smije u takvu sferu kinematografije ili proizvodnje ili uopšte kulture i umjetnosti petljati, zato što ona samo treba da omogući, ona treba da bude servis, da pomogne, a ne da odmogne. I onda se, nažalost, preslik države dogodio. Stvari su se i tu etnicizirale, i tu su se stranački fragmentirale, i onda su počeli da dolaze u organe upravljanja mnogi koji su imali neke zadatke koji nisu bili filmski, nego su postali neki drugi zadaci. I to je ono što mene je uvijek činilo tužnim. Na posljedku imao sam sve više distancu prema tome i to je bio razlog zašto pune 2 decenije nisam snimio film. Da li u jednom društvu stepen razvijenosti kulture, a i sporta, koji su kod nas posebno povezani, jedno je ministarstvo, da li oni ovise o razvoju privrede, odnosno o standardu življenja? I u vezi s tim, ako je to tako, na kakvom smo mi nivou po tim pitanjima i šta bi, po tvom mišljenju, bilo dobro ili šta bi bilo neophodno da se uradi, to je pitanje za $100 miliona, da ovdje konačno stvari počnu da funkcionišu. Sad čekam da ću mi reći neki bingo, tako ja sam dati odgovor da ću dobiti neku nagradu za to. Pa vidi, malo prije si spominjao kako si na samom kraju remake-a ostavio to nešto. Dakle, vidio si u budućnost da bi se moglo nešto opet slično dešavati. Sad, kako ti vidiš to, je li ima neka čarobna riječ, neka magija da riješi ovi naše probleme koje smo jako dugo? Znanje, kompetencija, struka, strategija, timovi ljudi koji moraju da rade. Kad govorimo o kulturi i umjetnosti. Objektivnost.
kriteriji, transparentnost, da to zaista bude društvo znanja, izvrsnosti, najboljih. I onda će stvari da krenu tim tokom. Kad govorim, naravno, tu prije svega mislim na kulturu. Kad govorimo o povezanosti kulture i privrede, ni tu ne treba izmišljati toplu vodu. Mi imamo, na svu sreću, neke od javnih preduzeća i kompanija, koje imaju potrebu i koje su društveno odgovorne i svjesne i savjesne. Pa jedna od njih je Lutrija Bosne i Hercegovine. I to znam da taj menadžment je zaista imao senzibilitet i što mi je posebno drago za visoku kritičku kulturu. Ne samo za komercijalnu kulturu, nego za one, dakle, konzumente, one korisnike, da kažem ovim kapitalističkim izrazom, koji pored estrade žele vrlo često da odu na neki koncert, filharmonije u pozorište, žele da odu na neku opernu produkciju, baletsku produkciju. I to je ono što jeste posao onih javnih preduzeća. S druge strane imate veliki broj ljudi koji vode privatna svoja preduzeća, koji su na neki način mogu da budu mecene i oni to jesu, ali oni daju čistu sadaku sada, a društvo ih ne stimulira i nemaju propise, nemaju zakone u kojim bi ulaganje u kulturu i sport bilo nešto što bi im se proporcionalno vraćalo ne samo na društvenom ugledu i ne samo zato što oni imaju ljubav prema umjetnosti ili prema sportu, nego što bi imalo i za njih jedan podsticaj, to znači da bi se mogli oslobađati u određenom procentu poreza na dobit. Da bi sve to bilo, to mora postojati kulturni zakon i strategija. Problem je naravno i taj Dejtonski okvir, jer se kultura decentralizirana, to je jako teško objediniti čak i na nivou entiteta. Tako da smo mi jedna zemlja paradoksa koja ima 13 ministara za kulturu i 13 ministarstava, nema još uvijek neku strategiju koja je, da kažem, za cjeloviti bosansko-hercegovački kulturni prostor koji je jako razdvojen. I nema kulture ako ona jedino isključivo samo u centrima kulturnim, ako ona nije distribuirana i ako ona nije decentralizirana. Sad, ja kao Sarajlija kada to govorim, često sam bio u sukobu sa zvaničnom politikom koja je prvo što je pokušavala da se onako brutalno osveti Sarajevu, pa da im onda ukida razne procente upravo za kulturu i sport. I ta namjera je isto politička. To je želja za demetropolizacijom Sarajeva. Da se ne pristane na Sarajevo kao jednu metropolu, kao jedan administrativni, politički, kulturni i privredni centar, u kojoj je normalno i prirodno da imate šampione u kolektivnim sportovima, da imate vrhunske pojedinačne sportaše i da imate na posljedku jedini balet i operu u državi u Bosni i Hercegovini. Ja želim da to bude i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Tuzli, i u Zenici. I vrlo je važno, mi treba da radimo na tome, ali ako nismo u stanju da sačuvamo ovo ovde jezgro, kako ćemo onda tek napraviti neki embrion ili posijati nešto što može negdje drugdje da uspije? Tako da puno u kulturnom životu Bosne i Hercegovine, jer ja sebe često volim nazvati kulturnim djelatnikom, ponekad sam umjetnik, to je kad režiram, ali sam cijeli život proveo u kulturi i radio sam uglavnom na podizanju institucija. Znači nisam poput mnogih otišao u formiranje nekih nezavisnih udruženja, asocijacija u kojima sam se kao nezavisni pod navodnicima najviše okoristio budžetom, zahvaljujući nekim relacijama, nego sam uglavnom bio u javnim ustanovama. Znamo kako je teško u javnim ustanovama kulture od visine plate do načina kako te ustanove funkcionišu. Ali nekih od tih stvari smo preporodili, digli, dali im potpuno novu dimenziju i karakter. Jedno od njih je naravno, to s ponosom ističem, što si i ti rekao u najavi, to je i festival MES, jer kada sam došao kao direktor u taj festival sa 27 godina, mi smo se dogovorili, bio sam najstariji u kancelariji, da je možda prostor 97. da Sarajevo
uhvati svoj internacionalni zamah, da se poveže sa svijetom upravo i jedan pozorišni festival. Tako da se sa Sarajevom dogodila jedna lijepa stvar nakon rata, nakon opsade, a to je da smo dobili jedan od najutjecajnijih, najboljih regionalnih i istočnoevropskih festivala, filmskih, Sarajevo Film Festival, da smo ne samo rehabilitirali i reafirmisali nekadašnji jugoslovenski festival MES, nego smo mu davali da jedan atribut, novi, internacionalni, da smo bukvalno svu svjetsku elitu, šampione pozorišne doveli u Sarajevo. Da se očuvala i sačuvala multimedijalna sarajevska zima, da su se međuvremenu rodili neki vrlo značajni festivali bez koji je danas teško zamisliti život u Sarajevu, kao što je Jazz Fest, kao što je Ballet Fest, da se rehabilitirao na posljedku i SVEM, Sarajevske večeri muzike. Odjednom je Sarajevo postao grad festivala. Koji su benefiti tu za nas? Pa ogromni. Ne samo zbog dolaska velikog broja stranih umjetnika, koji svjedoče Sarajevu, značaju Sarajeva za balkansku kulturu, koji zaista sa divljenjem odlaze iz Sarajeva, jer mi jesmo jedan mali grad, ali jedne kondenzovane istorije i imamo šta podijeliti, imamo šta prenijeti drugima i Sarajevo jeste zanimljiv grad, ne samo zbog susreta tih kultura ovdje, nego zato što smo mi iz tih susreta rađali jednu novu autohtonost. Ta autohtonost je bila kroz razne estetske pokrete, kroz fenomenalne ljude, Nobelovce, Oskarovce, kroz fantastičnu subkulturu, sjetimo se rock'n'rolla, pop scene sarajevske, koju je na moju veliku radost i sreću upravo mojim dolaskom u Narodno pozorište kanonizirao Ranko Ritman sa Sarajevskom filharmonijom, jer to jeste nešto što pripada također kulturnoj istoriji Sarajeva. Tako da smo mi mnogo toga, čini mi se, dali, ali smo nekako nesposobni, smotani, nesređeni, da to lijepo sistematiziramo, da to dobro iskomuniciramo, da to pametno prezentiramo. Da to traje, da ima jedan kontinuitet, da kad se dogovorimo danas, da to traje i zna se šta i kako. I da ne počinje svijet od nas. Ono što mene ovdje užasno nervira, to je valjda dio kulture, to je ja sam došao i od mene. I kod nas je... Divno me učio profesor Dževad Karahasan Rahmetli, koji je, nažalost, nas napustio prerano, zaista bio je veliki um. I onda je on uvijek govorio, jedna je književnost koja je samo ja. Jer, kaže, za književnost da bi bila dobra mora biti ja, ti, mi, oni i tako dalje. I to je osobina velikih kulturnih gradova i centara. Jedna širina, jedan veliki skup autora koji na različitim nivoima između sebe komuniciraju, stvaraju, kreiraju i onda oni na neki način formiraju neko javno mnjenje, obilježavaju svoju epohu. Sarajevo nije nikada dovoljno pažnje posvetilo, na primjer, pokretu kakav je Collegium Artisticum bio. A to su bila najumnija, najbolja djeca, da kažem najbolji sinovi i kćerke ondašnjeg vremena. Mi smo imali jedno od najavangardnijih pozorišta između dva svjetska rata, upravo zahvaljujući Collegium Artisticumu. Zvalo se Slobodno pozorište, Otvoreno pozorište. To je cijela ta ekipa sa Danonom, sa Vojom Dimitrijevićem, Emerikom Blumom, Fincijem i tako dalje. Kad je došla istorijska prelomnica, oni su otišli u šum, otišli su da brane antifašističke vrijednosti. Oni su bili legalci, oni su bili subverzivni, oni su se borili protiv totalitarizama, protiv nasilja, protiv tog režima. Što imamo da naučimo o tome? Nisam siguran kada bi nas dvojica sada izašli sa kamerama i napravili anketu među našim mlađim sugrađanima, pa ako hoćeš nekima iz naše generacije, da bi mogli da nabroje 10 imena iz tog vremena, a kamoli da znaju nešto o značaju tog Collegiuma. Apsolutno. Sam za sebe rekao da si više kulturni djelatnik nego umjetnik, odnosno da kad ove neke aktivnosti koje moraš završiti oko organizacije i tih stvari, onda možeš se posvetiti režiji predstave ili filma. Vraćamo se unazad na vrijeme svježe nakon mira ovdje, povratak mira
u naš grad i povratak onome čime se želimo baviti, zašto smo se školovali i ono što je naša preokupacija. Ti si tada zaposlen u Narodnom pozorištu i direktor je gospodin Gradimir Gojer. Dolazi poziv iz Istanbula da jedna predstava Narodnog pozorišta gostuje u Turskoj. Novac je u to vrijeme veliki problem. U to i u ovo vrijeme. Da, otprilike. Ajde, sad ako pričam o onom vremenu, da se vratimo kad je tako bilo. Dakle, jedna institucija obećala pare, ali rok se polako približava za putovanje. Jedan dio ekipe je već otišao i ti se odlučiš na alternativni korak da odeš kod jednog lokalnog kamatara, nećemo spominjati ime, nije loš čovjek, da posudiš novac. Međutim, tamo kad dolaziš, on ti priča sad neku priču, nisi očekivao da će to reći. Molim te da za naše gledalce... Da, nije anegdota. Ja čak u toj priči imam lijepo sjećam tu priču i uvijek je pričam šta su sarajevska raja. Dobro si rekao, jeste kamatar i jeste to bio alternativni izvor prihoda, jer smo mi morali, ekipa nam je bila već tamo, morali smo se snaći. Gradimir, ja smo se morali snaći i onda sam dobio ja tu zadaću da iskomuniciram i uspio sam, ja sam čaršijsko dijete, rođen u Belediji, pa sam tako i znao ljude i onda smo se odlučili za tu priču. I sjećam se, čak je uzeo 24 sata, jer valjda promisli dati umjetnicima ozbiljnu lov sa pitanjem da li uopšte nam može pomoći. I onda je bila jedna od tih najduhovitijih meni rečenica u kojoj je upravo on primijetio i rekao, žalosna je ova država kad vas dvojica dolazite kod mene da posudite novce. I zapravo on spasio čast i ugled Narodnog pozorišta da na jednom međunarodnom festivalu se ne obruka. Nismo mogli to otkazati, ali nismo imali nikakvu drugu mogućnost. I sad moram reći još nešto. On je posudio taj novac, ali je rekao, kad je davao taj novac, rekao jednu vrlo lijepu rečenicu. On je rekao, to kad možete vratiti, ja sam rekao datum, rekao bolje vam je do tog datuma da vratite. I ja kad sam odlazio rekao i još nešto, ne morate nikakve kamate vratiti, samo mi vratite to što sam vam dao. Dakle, kamatari su bili sponzori pozorišta bez ikakve kamate. I ovo što si spominjao na početku o Sarajevu, pa si rekao kako smo nekako tad bili solidarni, disali jednim plućima. Sarajevo ima te nevjerovatne takve epizode, priče, legende, mitove, mahale, ljude, ulice. To je ono što mene čini u identitarnom smislu Sarajlijom. Ja se sjećam, i tad sam postao Sarajlija, kad je Boša Tanjević sa Bosnom osvojio, kad smo postali šampioni Evrope. Kako je, imao sam, tako, ja sam imao tako 10 godina, sjećam se, stari je bio na nekom putu, letio, mi smo stavili preko puta aerodroma, rekao idemo Dino dočekati košarkaše. Ja se sjećam te mase, od tada je bio mali, strašno sarajevski aerodrom. I sjećam se koliko su me onako dizala me raja na ramena da vidim Kinđeta, Varajića, Pešića, Rašu Radovanovića i tako. I sjećam se koliko sam bio ponosan i tad sam osjetio da pripadam tom gradu. Bili smo prvi... To je highlight, jedan od highlighta u našim životima, Sarajeva i ponos. Sad je pitanje za sve nas. To je ovo bingo pitanje. I koje je pitanje moje generacije, koje moramo mi sami sve postaviti. Šta mi i našoj djeci možemo tako nešto ponuditi? Koji je sadašnji highlight Sarajeva? Koji su to šampioni? Koji su nam to uzori? Što se sporta tiče, moram ti reći da baš nema. Pa ne baš nema, pa mi nemamo šampionsku titulu. Zadnji je bio Husrev Musemić sa Sarajevom kad je osvojio duplu krunu. Mi dugo nemamo ni... A i pričamo o puno manjoj Bosni i Hercegovini, odnosu na onu Jugoslaviju i Evropu. Bosna je bila prvak Evrope. Tako je. A naravno, u kulturi i umjetnosti se hajči individualnim dosezima.
Ali i to nije bio plod sistema. Ja zato kad kažem kulturni djelatnik, znači ja bih želio da postoji jedan određen sistem. Trebamo biti pošteni i reći da ovo što se događa u Sarajevu zadnjih sigurno 3-4 godine je jedna želja, velika želja, aktuelne vlasti da promijeni odnos prema kulturi i umjetnosti. Pa za mene je veliki pomak i to da su dva premijera u ekspozeima spomenuli kulturu i umjetnost. Ni do sada, ni to čak nije bilo. A ja sam siguran da uz neko strpljenje i uz činjenicu da mi se čini da u ove organe upravljanja se sve više pita struka, da će rezultati biti jako vidljivi. I već sad se vidi da je mnogo intenzivnije taj kulturni život. Imamo neku kulturnu ponudu, imamo mapu. Sad na tome treba istrajati i ne treba se zadovoljiti i treba biti kritičan. Ja sam siguran da mi možemo još puno bolje. Puno si putovao po svijetu, što sa svojim predstavama, što ovako, i upoznao se sa tim kako kulturne institucije u inostranstvu, ajmo se držati Evrope, pa kako one djeluju. Kako, recimo, pozorišta po zapadnoj Evropi, kako uspijevaju da budu samoodrživa? Šta je taj recept? A kako se kod nas radi i kako naša pozorišta... Slušaj, oni se subvencioniraju uvijek iz budžeta. Dobro. Zato što to nije komercijalna umjetnost i djelatnost. Postoje i privatna pozorišta u kojima postoji komercijalni repertoar. Jel? Ja se sjećam, bilo je takvih tendencija tih analfabeta iz kulture koji dođu u poslaničke klupe, ili čak budu i ministri. Pa su često, puno su im usta bila riječi tržište, tržište, sve treba na tržište, kultura mora opstati na tržištu. To su nebuloze. Dakle, visoko razvijene zemlje i slabo razvijene zemlje, kapitalističkog ustrojstva, pa čak i Kennedy centar, na primjer u New Yorku, je subvencioniran iz budžeta. Tako. I naše javne ustanove, što se također subvencioniraju jednim dijelom iz sponzorskih, donatorskih sredstava, iz međunarodnih konkursa, vuku se te linije financijske, ali mora postojati budžetska podrška takvim institucijama. To govorim zato što se nekada iznenadim sa koliko osionosti, ogorčenja, pa reći ću i primitivizma, usude mnogi da komentarišu kulturu i onda kažu, ma to su tamo budžetlije, uhljebi, paraziti. No. I to je prvo vrlo nepravedno, netačno. Naš posao je izrazito težak. Mali broj nas uopće uspije nešto da uradi u svojoj karijeri. U ovakvim okolnostima, kada date svoje dijete da vam studira neku umjetnički fakultet, trebate tog roditelja zagrliti i čestitati mu na hrabrosti, a djetetu poželiti svu sreću svijeta. Dakle, ja imam jedno beskrajno divljenje prema onima koji se žele uopće baviti u jednoj objektivno nerazvijenoj sredini, siromašnoj sredini tim poslom. Mogao bi da prepričavam satima, ali sa indignacijom, za razliku od ove priče kada smo pričali o Kamataru, koju pričam sa krajnjom simpatijom. Mogao bi da pričam sa indignacijom o ljudima koji su bili na visokim državnim i društvenim pozicijama i koji ne samo da nisu razumijevali kulturu i umjetnost, nego su imali strah od toga, jer je to za njih nepoznato polje, i što oni nemaju nikakav duhovni horizont. I onda sam shvatio da iza njihove redukcije budžeta je jedan prezir prema duhovnosti, prema obrazovanju, odsustvo bilo kakvog duhovnog horizonta. I takvih ima jako mnogo u visokoj politici, lako se prepoznaju, dočepaju se mikrofona, idu pod šator, pjevaju roke koke i to je ono samo što znaju i umiju, a sve drugo i nećete nigdje primijetiti, vidjeti ni za njih čuti. Da, od brojnih apsurda kojima ova zemlja obiluje, jedan od mnogih apsurda je i to da su kod nas Ministarstva kulture i sporta spojeni. Da li apsurd nije, meni je nekako to čudno. Dakle, imamo zajedno Ministarstvo kulture i sporta. Često se dešava da u te institucije... Moram te isprati, imaš na kantonalnoj razini i obrazovanje na to.
Da. To je jedan, zamisli dobro. koliki je to resor. Okej. Obrazovanje, kultura i sport. Ono što hoću da te pitam, je li logično i da li je praktično izvedivo da se to razdvoji? Ja mislim da je to nužno. Prije bi išlo kultura i turizam, kao što u nekim zemljama, na primjer u Turskoj. Da ministarstvo sporta budu ljudi iz sporta. Tako. Jer kultura, evo pričamo uglavnom o kulturi, ali nema takve probleme kakve ima sport. Složit ćeš se. Pratiš sport dovoljno da vidiš da sport ipak na jednoj puno nižoj razini u odnosu na Evropu i svijet. Po rezultatima... Znaš što nas jedino može demantovati? Očigledno znalo se dogoditi, pa evo, na primjer, prošli mandat je bio Samir Avdić, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, bio je ministar i kulture i sporta. Njegovi rezultati za te 2 godine su zaista bili impresivni. On je jako dobro prosložio stvari u kulturi, ali sad je došao drugi ministar također sporta, Magoda, a mogu da nabrajam i ministre iz kulture. Jedan od rijetkih uspješnih je bio Ivica Šarić, na primjer, ali mogu da nabrajam ministre iz kulture koji su dolazili, koji su urnisali kulturu. Hoću reći da nema pravila, ali se s tobom potpuno slažem da ta dva ministarstva... Pričamo teoretski da bi bilo bolje da se to razdvoji, da bolji rezultati bili. Sigurno. Jer u sportu imamo velikih problema. Uz kulturu bi trebao da ide, ja mislim, i turizam, jer to su 2 grane koje mogu uzajamno da budu povezane. Zašto? Zato što je to briga o kulturnoj infrastrukturi, najčešće o muzejskoj, galerijskoj infrastrukturi, koja je objektivno veliki potencijal za turizam, za razvitak turizma. I u tom smislu ima mnogo pomaka u zadnje 2-3 godine. Traže se sistemska rješenja da se ove državne institucije spasu financiranjem sa entitetskog i kantonalnog budžeta. Na posljedku oni jesu u kantonu Sarajevo. Sve treba uraditi politički da ta blaga kulture ili riznice naše kolektivne memorije ne propadnu. Bile su užasno tendencije. Čak nekada poduprijete i iz inostranstva nekim delegacijama Evropskih parlamenta, na primjer da se baština Zemaljskog muzeja etnicizira. Baš sam htio to da spomenem. Ja sam pisao tekstove o tome. Ja se sjećam da sam jednom razgovarao s nekom delegacijom. To je strašno bilo. Delegacijom iz Britanije. Sekunda je fala da se Zemaljski muzej... Sekunda. I onda sam pitao ovu delegaciju iz Britanije, rekao, vi znate za ovu našu kolekciju i tako dalje, leptira. Samo mi recite, molim vas, kako ćemo to podijeliti, na hrvatske, bošnjačke i srpske leptire. Mislim, hoću reći kako je to jedna nesuvisla logika, kako je to jedan glupi rezon, da se sve u ovoj državi, kao i tendencija da se javni servisi moraju etnicizirati na jezicima i kanalima, kao da se radi o jezicima koje mi ne razumijemo. I to je samo dokaz da se ta želja da se razori to kulturno biće, a šta je kultura je integrirajuća, ona ljude spaja, ona ljude ne razdvaja, ona nam pokazuje sličnost. Isto kao i sport. Isto. I to je očigledno da je namjera da se napadnu te poluge, da kažem, koje mogu biti kohezione, nisu slučajne, nego je politički su promišljene. 100%. I ja zato mislim da kad se govorimo sad o sportu, jer nas dvojica govorimo bojica sa žalom, zašto to kod nas nije razvijeno. Grozno mi gleda, čitati komentare, kaže, ako hoćeš da se razboliš, samo gledaj reprezentativni sport u Bosni i Hercegovini, jer nigdje nemamo objektivno, sem, i to je velika stvar, kad izađemo na evropsko prvenstvo, svjetsko, u nekim kolektivnim, tu uglavnom, mislim na rukomet i košarku, pa ono jedno, sjeti se one sreće sa svjetskim prvenstvom, a ovo je nacija... Ali to je jednom bili i nikad više. Ali ovo je nacija koja želi uspjeh. Mi smo odrasli Dino na jako kvalitetnom sportu i jako nam je on bitan u životu. I to su nam bili idoli, uzori. I... Ja mislim da nema Jerana iz kvarta koji nije želio biti ko Pape ili ko Meša Baždarević ili ko Kinđe. I to je ono, ali to su nama bili uzori, to su nama bili oni čija nas je vještina... Uzori, ali sugrađani. Čija nas vještina fascinirala. A onda smo bili ponosni kad su odlazili u inostranstvo, pravili karijere. A ovako sad mi gledamo uglavnom mladiće koje skupljaju iz inostranstva, koji teško čak i sroče
poneku rečenicu na našem materinjem jeziku i na njih smo naravno ponosni, ali bez omladinskog sporta, bez podmlatka, bez juniora, bez tog rada u tim nižim kategorijama, kako očekivati, odakle, iz kojeg resursa. Isto i umjetnost. Različita su mišljenja i moramo reći da postoje ljudi koji na neki način osporavaju posljednji projekat BE Telekoma. Riječ je o projektu pod nazivom Content Lab, koji ima namjeru pomoći BiH kinematografiji. Kako ti gledaš na taj projekat i da li se već ukazuju rezultati, obzirom da smo svjedoci da se u posljednje vrijeme dosta toga snima kako u našem gradu, tako i cijeloj BiH? Ja mislim da je to izuzetan potez BiH Telekom menadžmenta. Biće mi jako žao, čujem, nažalost, da se novo rukovodstvo vodi mišlju da treba da to ukine čak ili možda nešto redefiniše. Zato što po prvi puta mi imamo neki autentičan odgovor jedne velike kompanije sa filmskom industrijom, o tome kako odgovoriti na mnoštvo igranog programa koji nam dolazi iz regije i susjedstva, u kojima mi ne pričamo svoje priče. I mislim da je to jako bitno, jako važno. Drugo, ako od 5 ili 6 serija koje su pokrenute, jedna imala takav međunarodni uspjeh i odjek kao serija Jasmile Žbanić, jedna dobila regionalna priznanja kao serija Dan Satanovića, nekoliko vrlo dobrih ili gledanih sitkoma, pa to je za taj procenat koliko se pokrenulo jako dobro. I treba stvari gledati dugoročno, 10 i 20 godina unaprijed, jer se mnogi od tih sadržaja reprizirati. Nešto se od toga i prodalo regionalnim partnerima, nešto je otišlo i na HBO kanal, kao ta serija, što znači da mogu da budu zadovoljni. Da li se to odmah vraća i da li se sve može iskazati novcem? Ne može. Sad, ovo govori umjetnik, ali govori i čovjek koji je također i menadžer u kulturi. Dakle, postoje nekada neiskazivo u materijalnom smislu benefiti, dobiti za jednu zajednicu kao što je taj projekat BiH Content Lab. A on sigurno će uposliti ljude iz filmskog svijeta, zadržati mlade ljude da se bave tim poslom, otvoriti im egzistencijalnu izvjesnost i ja sam uvjeren da će doći do rezultata. Ja znam neke nove serije koje su u razvoju, koje su dobile verifikaciju da na njima treba raditi. Neke od tih naslova znam i autore, znam i scenarije i priče. Neke se dotiču i bliske prošlosti, i daleke prošlosti. Mogu da kažem da skoro pa imaju državotvorni potencijal. Neke su vrlo zanimljive dramske serije o ljudskim pravima, o slobodi izražavanja, o svim onim elementima o kojima treba film kao i umjetnost da bude jedan svojevrsni korektiv društva, ogledalo društva, prostor za dijalog, za polemiku, da objašnjava neke fenomene. Eto, sve to mislim da postoji u tom serijskom programu koji je na leru, koji je sad na čekanju i čeka odobrenje ili verifikaciju novoga rukovodstva. Dakle, ja se naravno mnogo u tom smislu ne pitam u tom lancu odlučivanja, ali bi bilo pogrešno to vezivati opet za neku političku opciju ili za neke ljude, čak iz nekog užeg ili većeg kruga ljudi koji su o tome odlučivali. Sve to može da se postavi i da bude i transparentno i da bude po kriterijima i uostalom ovo nek smatra jednom vrstom pilot programa, i ja mislim da se rezultat vidi i da je on dobar, pozitivan, da niko ne može reći to je negativno i to nam ne treba. U našem društvu, u okruženju, stara je floskula da je kultura
kao stvar elite, odnosno malog broja ljudi iz velikih gradova u Bosni i Hercegovini. Znamo dobro da to baš i nije najtačnije, ali u tom pravcu Narodno pozorište je prošle godine pokrenulo jedan odličan projekat. Prije 2 godine smo to. Prije 2 godine, pardon. Pod nazivom Kultura na ulice i pozorište na kućnoj adresi. Možeš li nam reći nešto više o tome i kako je to uticalo, kako je primljeno od publike i je li uticalo da se s većim interesom dolazi na predstave sada i u pozorište? Jer... Apsolutno. Znaš šta, baš ti je onako pogodak u metu. Taj program Kultura na ulice nam je doveo do toga da mi danas ne možemo do Kartije da dođemo, na primjer, u Narodnom pozorištu. Jeste stvar. I zamisli, zovu te za karte, za operu, za balet, za koncerte, što je bila apsolutna rijetkost. I to, mislim, nije nikakva fama, lako je to provjeriti. Dođe se i vidi se. Dakle, sale su ispunjene, imamo veliki interes, a puno je doprinjeo program Kultura na ulice. Ja mislim da je to jedan od kapitalnijih projekata u kulturi u zadnjem desetljeću. Vrlo smo ponosni na to u Narodnom pozorištu. To je naš program. On je imao podršku vlade kantona Sarajevo kada smo krenuli sa tim. Oni su sami osjetili koliko je to važno da sa takozvanom visokom, kritičnom, elitnom kulturom izađeš na trgove, na ulice, otkriješ neka kulturno-istorijska mjesta koja su skoro pa zaboravljena. I onda se nama događalo da, na primjer, se gleda balet pred publikom od 1000 gledalaca, da se slušaju arije pred 2000, da smo radili scensko prizorenje Kose, mjuzikla pred nekoliko hiljada ljudi. Oživili smo onaj trg Suzan Zontag ispred Narodnog pozorišta, potom otišli u neke parkove, javna mjesta i danas nije ništa neobično nekako vidjeti nekog umjetnika, ne samo iz ove performativne umjetnosti, mislim izvođačke, muzičke ili scenske. Mi smo to otvorili onda i za nezavisne produkcije, samostalne umjetnike, multimedijalne umjetnike, konceptualnu umjetnost i vrlo je dobar feedback. Odmah da kažem, nismo mi u tom smislu jedinstveni u Sarajevu. Obično sa proljetnim i ljetnim mjesecima naši sunarodnjaci koji puno putuju po Evropi i svijetu znaju to, se izlazi sa tim sadržajima upravo ispred institucija. Da, to je praksa. I to postaje praksa. I ja se nadam da će Kultura na ulice opstati i evo postati praksa i pozitivan je primjer da je upravo aktuelni ministar Magoda uspio prvi put da budžetira program Kultura na ulice i to sada postaje na neki način i obaveza menadžmenta Narodnog pozorišta da promišlja u tim ljetnim mjesecima kakav će napraviti program. Dobro, stvarno sjajne vijesti. Posljednje što se radi što se tiče pozorišta je predstava pod imenom Jedini Muhamed Ali po tekstu Almira Imširevića. Predstava je najavljena, baš onako dobro što bih rekao, kao precizan udarac u pleksus koji će gledalcu izbiti dah. U predstavi je, koliko znam, riječ o porodičnim odnosima, ali je riječ o identitetu. Koliko je bitan pojedinac... Kad hoćeš antikampanju za neku predstavu i film, onda počneš pričati o identitetu, ljudima je navrh glave identiteta, ali mi namjerno nismo htjeli da otkrijemo. Nije, pardon, tačno je, dobro, kako smo mi to PR-ovski uradili. Htio sam pitati koliko je bitan u jednom društvu pojedinačnije, koliko zajednički identitet. Ja mislim da se malo bavi i predstavljati. Almir je, ovo da kažem, zaista... Znaju ljudi koji sa mnom rade koliko sam ja težak na komplimentima, ali ja mislim da on napisao jedan od najznačajnijih tekstova u posljednjoj dekadi kad je u pitanju bosansko-hercegovačka dramaturgija. Naslov komada je fantastičan zato što u njega sve stane. Zato što Muhamed Ali velika globalna figura. Vrlo je istinit.
koji je, on je, kao što znate, zamijenio svoje ropsko ime, novim identitetom i taj identitet je branio ne samo verbalno, nego ga je branio branio ga i šakama u ringu i držao je do viteštva, držao je do neke otmjenosti u toj pobjedi. Bio je pravi, zaista, princ ringa, ja se kao dijete sjećam njegovog plesa u ringu i u tome koliko je on donio u ring, u taj sport snage i koncentracije i koordinacije, koliko je on unio jedne ljepote u tome. Da, s jedne strane, veliki je najveći sportista svih vremena, definitivno. Ali imao nadmak veliki lajevac. Pričao je puno, sjećaš se između ostalog i kakve je izjave davao. Ono ponižavanje freza, recimo hip-hop, old school, oni prvi hip-hoperi uzmaju Alija kao jednog od ljudi koji ih je inspirirao da počnu da on je najviše citirani sportaš u istoriji. Tako je. Ne postoji zapravo, i puno je govorio o tome, tačno bio je lajevac i on je znao da napravi odličan marketing sebi, i svojim partnerima, suparnicima, ali... Ali neusporedivi Isakim kao lik, jedan od najvećih ličnosti 20. stoljeća. Apsolutno. On je nama ovde uzor da mi pričamo jednu pozorišnu priču u kojem se i spominje Ali i u kojem se i pojavljuje Ali u predstavi. I mi smo htjeli da na taj način kažemo publici da treba doći i vidjeti, jer jedan je Muhammed Ali, a ovo kad govoriš o tom udarcu koji će publici izbiti dah, ja mislim da je to pero Almira Imširevića. A ono zašto ga ja iznimno cijenim, on je emotivan pisac, volim njegov smisao za humor koji je vrlo ironičan, autoironičan. On filigranski slaže te sličice. Na prvi pogled se čini šta je ovo, a onda u mozaiku kad se to sve smontira i složi, shvatiš dejstvo te priče, baš poput udarca u ringu koji iznenada, nas odvede u knockdown. U pozorište je dobro ponekad biti u knockdownu, dobro je ostati bez daha, dobro je nekad prebrojati se, doći do tog 10, dići ruke i nastaviti život dalje. Dobro. Hvala, Dino. To bi bilo to. Evo, za kraj još da ti nešto poklonimo. Dakle, svi gosti koji dođu ovdje dobiju nešto iz asortimana Lutrije BiH. Obzirom da se vlasnik psa, riječ je o pudli imena Vivo ili Živorad. Lutrija Bosne i Hercegovine ti poklanja komplet srećki pod imenom Kuce i Mace. Pa super. Super. Eto, to su grebe su. Je li mora Vivo da grebe ili mogu i ja da grebem? Pa ako Vivo može da je ogrebe, bilo bi najbolje da on. On će to prije pojesti. Hvala puno. Nadam se da ćemo biti sreće Vivo i ja, da ćemo nešto i dobiti. Također. Hvala još jednom i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala na razgovor.